Bismillahirrahmanirrahim. Akırkı mezgilderde bir meselenin hükümün bir damla birde aytsa, o şöyle meselenin cevabı boyunca ikinci moldu, ikinci damla başka cevap aytıp atat. Oşentip jönökөй Katardağı momun musulmanlar oşol meselenin cevabı kaysınысы tura ekendigin bilbestен arsar bolup kalgan uçurlar кездешүүдө. Anın kesepeti emne de anın kesepeti bizim Hanafi mazhab boyunca fıkıh boyunca tüp nusxa katarı жазылған matın deb atalgan kitapterdi okuğandıkta. Bizim Hanafi mazhab boyunca en mu'tabar, en mu'tamad deb 4 matın kitapti itiraf kılıngan. Bular Al-Mutunul Arba'a deb koyat. Bular Majma, Kanz, Muhtar, jana bizning Orta Aziyadagi ata boğazdan beri en ardaqtalып, okulup, jana koldanılıp kelgen Muhtasarul Viqaya attu kitabıyız. Biz Oş oblusu musulmanlar qaziyatı uşul demilgeni kötörüp, biz oblus boyunca bardık rayondorda imamlardın arasında şu fıkıh ilminin içinde Muhtasarul Viqaya kitabının ilmi taymaş ötkörünü plandaştırganбыз, elhamdülillah. Ötkönde Nokat rayonunda ötkördük. Hazır bugün mına Kuday buyursa Alay rayonu boyunca imamdardın ortasında ошондо ilmi taymaşты ötkörüp atабыз. Мындан кейін қалған райондордун бардыгында жана облустун аймагында бардык имамдарды чогултуп, ошо Muhtasarul Viqaya китебинен biz taymaştарды ötkөрүүнү максат кылып койгонбуз. İnşallah bu bizden Hanafi mazhab Maturidiya akidasının bekemdelişine bu tüzden tüz öte çoğun payda jana tasirini tigizet degen ümittöz. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bugün köpten beri niyet kılıp жүргөн çoğun bir iş-çarabız ötüp jatat. Alay rayonunun жалпы imamlar arasında fıkh ilimi boyunca Muhtasarul Viqaya kitabının test türünde sınav ötközüp жатабыз. Биздин эң чоң максаттарыбыздын бири бул имамдарыбыздын илим билим деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле имамдар арасында шык, дем, күч берүү болуп саналат. Кудайыма шүгүр, мына бүгүн имамдарыбыздын бардыгы активдүү катышып берип жатышат. Бул иш-чарабыз быйыл биринчи жолу өтүп жатат. Кудайым буйруса, бул акыркысы эмес, дайыма жыл сайын уланып турат деген ниеттебиз. Ушул иш-чарада ар тараптан бизге колдоо көрсөткөн биздин агаларыбызга, инилерибизге, эжелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жергебизде дайыма тынчтык болсун, амандык болсун.